بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bakara suresi 116. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون صدق الله العظيم. Yahudiler, Hristiyanlar, jana müşrikler Allah'tın balası var deydi. Allah alar aytkan kemçilik sıfatlardan taza. Teskerisince cer jana asman bardıq nerseler Allah Taala'nınkı. Allah Taala'nın mülkü. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, kebir insanlar özünü öte madaniyatlı, Arapça muruna iyilçek ve el bilen bolğun mamilede öte özgöçe edip, biz Baytullah'ını tavaf kılıp, İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in, jalgız Allah'ım özüne ibadat kılavız, jalgız özünden jardam surayız, dep jaratkan Allah Taala'ga sıyın kıla. Arçаны aylanıp, arçadan, jalgançı ayaz atadan bir nese suraba kala desek, kebirler, Abdüşkür Hacı bizim ne Afganistan kalıp aratavı. Afganistan'a bargın kese barıyor, seni kim tostu? Men seni Rabbin Allah, Peygamber Muhammed, dinin İslam, kitabın Kur'an bolsa, Allah Taala'nın buyruğu olgun, Allah'ın buyruğunu atkar dedim. Arçaga sıyın degen jokmun. Ayaz atadan jardam sura degen jokmun. Senin Kur'an'ında Allah Tebareke ve Teala ne deydi? Kul huvallahu ahad. Aytqın ey Muhammed, Allah jalgız. Allahu samad. Allah hiç neredege muhtaç emez. Lem yelid, al tuğulbagan. Ve lem yulad, jana al tuğbagan. Ve lem yekun lehu kufuven ahad, jana al hiç kim aga teң emez. Hiç nerse teң emez. Sen Kur'an'ın bunu aytat Allah Tebareke ve Teala. Anan hem damla biz kişine mayramdap koysak hem ne olup dur dep. Senin özün negizin boluş gerek, prinsipin boluş gerek. Murda cuma bayandarda aytıp yürüdüm. Amerikalık John'dun okuyası dep. John Amerikanız. Hristiyan dinini bekem karmagan bir John eken atı. Bir gün imamga kelip suraptır. İmam damla bıyıl kurban ayet kaysı ayda olot, kaysı çıtlada olot dep, kurbanlık gününü John Hristiyanız, Hristiyan dinini bekem karmagan John Amerikans, Musulman imamdan kurban ayetli suraptır. Ha kurban ayet bıyıl palan aydın palan çıtlası bolot dese, suyunup o jekşembi günü bizim demalış gün bolot eken. Dep kurban ayet jakındaganda, kızların baldarın maşinesini salıp, mal bazarga varıp, bir koçkor satıp alıptır. Kurban ayettem ne kılat dese musulmanlar koçkor soyot. Kuday Taala'ga jakındı bolu üçün al etti beçaraga tarkatat. Bu Allah'ın buyruğu, Peygamberin sünneti dese, bazarga varıp koçkordu satıp alıp, koçkordun müyüzüne lentalardı baylap, jip maşinesini salıp kelatsa, koçkor mağarasa, barajat keli janındağı kızları baldarı suyunup koçkordu uğrap mağarap, ertemenen jekşembi günü bolsu, John baldarın ayalını çakırıp, koçkordu kıvlarını karatıp jatkızıp, Muhammed Aleyhisselam musulmanlardan peygamber aytkan eken, üy bile bari güve bolsun eken, koçkordu kurbandı kılgan kezde anın kan ağusu menen jerge tiyişmeyen bar güneler keçilet degen eken dep, ayalını çakırıp alıp, kurbanlığını çalıptır da, kurbanlığını çalıp muzda bütüşmenen, özünün çirkövün közdey şaşıp dönüptür. Ne dese bugün jekşembi biz çoquna turgan günübüz, ayaktan da keç kalbaylı dep.
Эми силерге суроо. Bir христиандын курмандык чалганын көрдүңөрбү? Базарга барып, кочкор алып, Курман айт байрамын тосконду көрдүңөрбү? Бул силердин көңүлүңөрдү буруучу болгон мисал. Америкалык Джон муну жасабайт эч качан. Мен Бишкекте 20 жылдан бери жашап жатам. Bir христиандын же башка дин өкүлүнүн курмандык чалганын көргөн жокмун. Ораза айт майрамдаганда көргөн жокмун. Тилекке каршы тескеринче 90% мусулмандардын жаңы жыл күткөнүн көрдүм. Балатыны кыйып келип жасаганын көрдүм. Балатын айланганын көрдүм. Мен ошого айттым, сен үммөт Мухаммад алейхиссалам үммөтү болсоң, өзүң ойлонуп көр. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, кошуналарыбыз бар. Орустар, башкалар башка динди кармаган. Сен барсаң алдыңа чочкон этин коёбу? Жок, сен мусулмансың, извини дейт. Бу колбасаны сага койбойм дейт. Могу пряник менен эле чай ичкин дейт. Же мусулман барса, кел деп сага арак куюп берип атабы. Менин диним буну тыюу салат десең, мусулман, орус эмес, кээ бир алкаш досторуң да, бул ичпейт дейт. Бул дагы жанагы жаңы жыл тоспо деген бул диниң акыйда маселеси бул. Дин маселеси. Менин динимде бул жок десең, сени бири урушабы? Менин диним муну тыюу салат экен. Менин диним боюнча арчаны айланбайт экенмин десең, бирөө сени атып салабы? Динини бекем кармайт экен, акыйдасын бекем кармайт экен, сени сыйлайт да. Маселе сен, менин айткан маселем жүрөгүндө иманы барларга. Анан отуруп соцсеттерде талкуу жасайт. Абшүкүр ажы бизди артка тартып атат. Сени ким артка тартты? Урматтуу мусулман бир тууганым, мурда баян хутбаларда айтып жүрдүм. Короз баамдат убагында кыйкырат. Азыркы короздор эмес, азыркы короздор да инкубатор болуп кеткен. Кайсы кезде кыйкырышты билбейт. Негизги таза короздор, теги таза короздор. Баамдат намазында кыйкырат. Бир падышанын корозу эрте менен кыйкырып, уйкусун бузат экен. Байлыгына, бийлигине таянган корозго келип атыптыр. Эртенен баштап азан айтсаң дептир. Азанчынын үнү өзү жетишпей жатат. Азанчынын үнү менен уйкумду бузуп атат. Эми сен калдыңбы? Эртенен баштап кайра азан айтсаң, парыңды бирден жулам дептир. Шариатта бир формула бар. Ад-дарурат тубихул мa'дурат. Зарыл болгон нерселер, мажбур болсоң, шариатта тыюу салган нерселерди Аллах сага уруксат берет. Мисалы, инсандын ден соолугу, инсандын жашоосу Аллах үчүн эң бийик нерсе. Бир талаада чөлдө калып кеттиң. Арам оокаттан башка эч нерсе жок. Өлүп калбаш үчүн жок, арам жебейм деп өлүп калсаң, Аллахтын алдында жооп бересиң. Аллах бул жерде уруксат берет. Ошо арамды адалга жеткенче жеп алгын деп. Момент келди деп тоюп ал эмес. Ошо адалга жеткиче өлчөмдө. Эч ичимдик жок, суусундук жок. Өлүп каласың, чөлдө калдың. Арам болгон, тыюу салынган ичимдик бар. Өлүп калбаш үчүн, башка бир суусундукка жетип калуу үчүн бир аз ошону ичүүгө шарият уруксат берет. Бул шариатта формула ад-дарурат тубихул махзурат. Зарурат болгон кезде махзур тыюу салынган нерселерге ошо өлчөмүнчө уруксат берилет деген сөз. Бул короз, бул шефимди уйкусуна качырып атыпмын. Айтылбасын азан деп, уктай албай жатам деп кыйкырган биздин көп креслодо отургандар бар. Короз ошентип тур да, болуптур деп үн чыкпай азан айтпай коюптур. Бул бир принцибинен түштү. Өзүнүн короздук милдетин аткарбай койду. Короздун милдети эмне эле? Таң жүрөдө кыйкырыш керек эле. Бир жумадан кийин кожоюн келип тур дагы корозго карап. Бүгүндөн баштап дептир. Мо макитоокторго кошулуп кукулдайсың дептир.
Мана тұқым туған. Та біз тұқым десе, баткендіктер тұқым дейсіңер дейсіңер. Сұрағанда кімнен тұқымысың дейсің ғой, кімнен жұмыртқасын демейсің ғой. Тұқым туыр еле сөз ал. Ертеден баштап, макитологтарға қосылып қоқылдайсың деп тұр. Айласы жоқ, бір принципінен түштің бі? Екіншісіге де баш иесің. Ақырын қоқылдап баштап тұр. Макитологтарға қосылып. Bir qancha kun o'tgandan keyin kelib turdi, ber kel debdir. Ertadan boshlab maktabga qo'shilib, tuqum tuvasang, paringni julib jilanashtayman debdir. Hem qoristib olami? Jatib olib o'ylabdir. Ha, yatding ay. Boshында ele azonimni aytib o'lib qolsam bo'lmay ekan deb. Bar ушул kun keladi ekan. Andan көрі, башында елі азан айтып өлсем болмау екен. Ем бары туалбайым, бары өлет екенмін деп. Айтайын деген мәселе, урматты мұсылман бір туғаным. Біздің өзіміздің негізіміз бар. Dinimizdегі din Allah талап қылған нәрсе бар. Анан мұруына мен ел чекімді өлі барылы, ләббай, мұны айтпайын, мұны демейін дей беріш керек пе? Qulil haqqa wa in kana murran. Açı olsa da çındıqta aytqın. Çındıqta aytpaganda qayda barabыз, урматтуу musulman bir toğan. Allah Kur'an'da aytır: "Ve len tarda" Bakara suresi. "Ve len tarda ankel yahud ve len nasara hatta tattabi'a milletahum." Ve len hiç kaçan tarda razı bolboyt. Kim razı bolboyt? Ankel yahud, Yahudiler senden razı bolboyt. Валан насара, христиандар да сенден разы болбойт. Хатта таттаби'a миллатахум, алардын артынан ерчип, алардын айтканын кылып, короз болсоң да аларга тукум туу бермейинче. Кул, ey Muhammed, инна худаллахи хувал худа. Бул туура жол, Алланын жолу ал. Валайн иттаба'та ахваахум, эгер сен алардын каалоосуна, алардын чакырган жолуна эрчи турган болсоң, бадаллази жа'ака минал хак, минал илм, Аллах Тааладан сага илим келгенден кийин, дин, Куран келгенден кийин, пайгамбар келгенден кийин да диниңди билип туруп, алардын артынан эрчи берсең, малака миналлахи мин вали ва насир, Аллах Таала тарабынан сага достук да жок, Аллах Таала тарабынан сага жардам да жок. Неге Аллах жардам бербейт? Биз Біреуді елшіме олып алғанбыз. Урматтуу мұсылман бір туғаным. Негізі бұл мәселеге мен тоқталбайын дедім еле. Өткен жұма баянда есіңерде болса, минбарда тұрып айттым. Раббым Аллах, пайғамбар Мұхаммад, диним ислам, китебим Құран деген менің мекендештерім. Biz Allah Taala'ga kulçuluk kılabız. Allah'dan surayбыз. Жаңы жылда барып арчадан суранбагыла деген маселем болды. Кайра кайталасаң кимдер үчүн дедим. Rabbim Allah, Peygamber Muhammed, dinim İslam için degen. Keçe özünü musulman eseптеген кээ-бир insanlar. Abdüşkür Hacı bizdi Afganistanга алып барабы. Жараткан Allah Табарак ва Таала сен. Кул хуаллаху ахад. Айткын Allah жалгыз. Туылбаган деп атса. А христиандардын ден Рождество деген не деген сөз? İsa пайгамбар Мариямдан төрөлдү дебейт. Кудайдын уулу деп атат. Сен ошого разы болуп атасыңбы? Бирок Кур'ан-ы Керимге, Таврат, Инжилге, өздөрүнүн китептерине, Библияга карасаң да, İsa пайгамбар жаңы жылда туылган эмес. Maryam enemiz Allah Taala'nın kudreti menen Cebrail aleyhisselam arkulu Allah Maryam enemizge ruh bergen kezde toktolup keteyim mesele. Senin, menin atam var, enem var. Bizdi bir erkek ayaldan yaratkan. Çünkü adam atabızdı hiç kimsiz Allah öz kudreti menen yaratkan. İsa peygamberdi eneden yaratkan. Hava enevizdi erkekten yaratkan.
Ошол эле кезде мени менен сизди бир эркек бир аялдан жараткан. İsa aleyhisselamды аялдан эркексиз жараткан. Мариям менен өз боюга бүткөн кезде ушул күндөн көрө өлүп калсам болмок, эл эмне дейт? Боюма бүткөн бул эмне дейт? Эмне деген шерменде болом деп жатса, Юсуф Наджар деген өзүнүн жакын тууганы жыгачуста Юсуф бар экен. О Мариям дейт, менин ичимде тынчымды алып жаткан бир суроо бар. Сенден сурайын десе, Мариям Заки данышман Мариям менен өзү айтат. Сурооңа мен суроо менен жооп берейин дейт. Алы сурай элек мындай дейт. Эгинди сууга муктаж кылган ким? Аллах. Сууду берген ким? Аллах. Эгинди суу менен өстүргөн ким? Эгиндин данын берген ким? Аллах. Эгер Аллах Таала суусуз эгинди жаратып кайра түшүн береби дейт. Юсуф Наджар түшүндүм дейт. Жооп бербестен түшүндүм дейт. Мариям энебиз алыска барат. Я лайтани митту кабла хаза ва кунту насиян мансия. Ой, бетим курсун. Шунан көрө өлүп, унутулуп кетсем, Мариям деген бар экен деген мен жөнүндө эч нерсе жок, элдин оозуна алынбастан унутулуп кетсем экен дейт. Эмне үчүн? Алланын кудурети менен боюга бүттү. Зинадан эмес, бирөөдөн эмес. Бирок эл эмне дейт экен? Ошо этке бар Аллах табарак ва я Мариям, кайгырба. Жаныңда курган курманы силкин деди. Ва хуззи илейки мин жизин нахлат. Жаныңда турган курманы силк. Эмне үчүн? Боюмда бар деп жатып алба. Мариям энебизге айтып атат, курманы силк дейт. Боюнда бар адам күчү жетеби кыймылдатканга? Курма кандай дарак экенин билесиңер? Жейим десең аракет кыл деген сөз ал. Ал курма сага жаңы пышкан королорун түшүрөт. Ва кули вашраби. Ошол түшкөн курманы жегин. Астыңда агып жаткан дарыядан сууду ичкин. Ва карри айна, көзүң менен туулган балага сүйүн, кайгырба деди. Мариям энебиз эми беттеги суроо токтолмокчу. Январда хурма пышабы? Кайсы жерде көрдүңөр январ айында хурма пышканын? Мариям эне төрөгөн кезде хурма пышкан кез эле ал. Азыр Арабстанга барсаң дагы, Палестинага барсаң дагы хурма пышкан эмес азыр. Рождество деген майрам да бул. Идил милад деген Исанын туулган күнү деген сөз. Исанын туулган күнү хурма пышыппы? Курманы жегенден төрөлгөн баланы алды. Эми эл сүйлөсө эмне деймин дейт. Мариям энебиз намыстанып элиңе бар дейт. Эгер бирөө сага сүйлөсө, "Эй Мариям, мунун атасы ким, андай мындай" дей турган болсо, "Инни назарту лиррахмани савман фалан укаллима ал-йawma инсия." Мен Рахман болгон Аллага назыр деген сөз бердим. Мисалы, назыр деген сөз, балам эсен аман армиядан келип калса, 3 күн ороза кармайм десең, 3 күн ороза кармашың керек. Кудайым буйрса, мана төө ашуудан эсен аман өтүп алсаң, барып жетим жесирге бир кой сойып берем десең, бул назыр, ошону кылышың керек. Иншалла мана операциядан атам жакшы болуп чыксын эле, Аллах жолунда 10 күн тахажжуд окуйм десең, бул назыр, мойнуңда карыз. Назыр деген нерсе не экен? Аллага берген уада. Бул биринчи важип эмес, өзүң оозуңа арылгандан кийин карыз болуп каласың. Эгер эй Мариям сага бирөөлөр сүйлөсө, балаң ким, балаң атасы ким десе, мен Рахман болгон Аллага назыр кылдым, сөз бердим, 3 күнгө чейин эч кимге сүйлөбөйм. Же болбосам, фалан укаллима ал-йawma инсия. Бүгүн эч кимге сүйлөбөйм дейт. Анда элдер шылдыңдаса, баланы сураса ким сүйлөйт? Ким Мариямдын ордуна жооп берет? Балаңа ишарат кылып кой деди. Жаңы төрөлгөн наристеге ишарат кылып кой, бул жооп берет сага деди. Сен адвокатың бул болот деди Аллах. Мариям баланы көтөрүп келген кезде коом эмне деди? Мариям, Харундун бир тууганы. Аялдар жаман жолго түшсө, биринчи ага инисиге намыс экен. Атана баштаган жок бетте. Сенин Харундун карындашы. Кимдин карындашы дейт, туурабы? Ким нежеси дейт. Ата үйдө болот, башка болот. Карындаш эжеге карай турган ким болот экен? Эр жигит болот.
Haruндун карындашы. Кейін айтты. Атаң жаман адам емес эле, кейін атасын айтты. Жаман адамдын бала кыз емес элең го дейт. Сен мындай кылга кайда бардың? Андан кейін айтты. Энең дагы аягы суюк эмес эле деди. Анан энеге тиет экен. Биринчи бир туугандарга, агайыныга, анан атага, анан биз сенин агаңды билебиз, атаңды билебиз, апаңды билебиз. Бул кайдан демекчи бала. Ашарат илей, балага ишарат кылды эле. Туылган Иса мындай деди. Кала инни Абдуллах. Мен Кудайдын кулумун деди. Аллах мени элчи пайгамбар кылып жөнөттү. Мен Аллахнын кулумун, Аллахнын баласымын деген жок. Же Кудайдын шеригимин деген жок. Мен Кудайдын кулумун. Аллах мени пайгамбар кылып жөнөттү. Жана вабаррам би валидати, энемди сүйгөн, энемдин кызматына даяр болгон бала болдум. Аллах мени бактысыз, энесиге ак болгон, энесинин ак сүтүн актабай турган бала эмесмин деди. Бул Кур'ан-ы Керимдеги аят, урматтуу мусулман бир тууган. Кереметтүү Кур'анда 114 сүрө боло турган болсо, 114 сүрөнүн бир сүрөнүн аты Мариям. Не деген сүрө экен? Ким деген? Мариям сүрөсү бар. Башка аялдардын аты коюлган сүрө жок. Мариям энебиз эмне үчүн? Биз мусулмандар бирөө менен жолуккан кезде эркектер аялың аты ким деп сурайбызбы? Апаңдын аты ким дейбизби? Аялдын аты да керек болсо оролуп жашырылыш керек. Аялдын атын эч ким сурабайт. Эмне үчүн Кур'анда Аллах Таала Мариям деп койду? Ошо биздин ишеним, акыйданы оңдош үчүн ал Иса Мариям деген аялдын баласы. Исанын энеси ким экен? Майрамдын баласы. Кыргызча Майрам болот. Мариямдын баласы ал. Мариям деген энеден төрөлгөн ал. Гарри Миллер деген, эсиңиздерде калган, Гарри Миллер. Бул Торонто университетинде дин таануу боюнча жана ошондой эле жаңы техника боюнча сабак берген өтө билимдүү профессор, академик. Ошол эле кезде христиан динине чакырган чоң үгүт насаатчы. Христиандардын попу. Көп илимдерди алган. 60 жылдык өмүрүн башкаларды христиан динине чакырып келген. Дайыма мусулмандарды, мен деген молдолорду, дини лидерлерди чакырып, аны менен дискуссия кылып, биздин динибиз хак. Сен исламда жүрбө, христиан динине кир деп тапкан байлыгын христиан динине үгүттөп насаат кылып жүргөн Гарри Миллер. Гарри Миллердин бир китеби бар. Китебинин аты Ал-Кур'анул Мудхиш. Ажайып Кур'ан. Адамды таң калтыруучу Кур'ан деген. Пенсияга чыккандан кийин университеттен, Торонто университетинен айтат, мен калган өмүрүмдү дейт, Кур'андын кемчилигин издеп, Кур'анда адамдын мантыгына, логикасына туура келбеген карама-каршы аяттарды табамдагын мусулмандарды Кур'андан алыстатам деп өмүрүн ошого арнайт. Назыр кылат. Түшүндүңбү? Анан Кур'анды алып келет дагы, мен бүгүндөн баштап Кур'андын кемчилигин издейм дейт. Кур'андагы эң сүрө, биринчи, экинчи чоң сүрөдөн баштайын дейт дагы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү, райымдуу Аллахнын аты менен баштаймын. Аларда да бар башташ. Алиф лам мим. Алиф лам мим 3 тамга. Заликал китабу ла райба фих. Биринчи аятта заликал китабу ла райба фих. Бул китепте эч бир шек жок дейт. Бул эмне деди эле? Кур'андын шегин, кемчилигин табам деди беле? Заликал китабу ла райба фих. Бул китепте сен ойлогондой эч бир шек жок. Бенде де Алладан келгендиги үчүн. Уй китептиги болгондугун эч бир шек жок. Худал лил муттакин. Бул китеп Кудайдан корккондорду. Сен Кудайды ким деп элестетпегин? Кудайдан корккондорду туура жолго баштайт.
Ал ойында Құдайдан қорққан адам да. Құдай жолуға шақырған адам. Худал лил муттақин дейді. Алладан қорқушыларды, тақвадар инсандарды тура бағытқа баштай тұрған кітап. Тақвалары кім? Аллазина юъминуна бил гайб. Гайыпқа ишенгендер, ақырет күніне ишенгендер, Аллахның алда барып есеп берге ишенгендер, мүрзедегі азапқа ишенгендер, гайыпқа. Көрбөстөн пайғамбарлар берген уадаларға, Аллахның хабарларына ишенгендер. Ва юқимуна салат, намаз оқығандар. Тақвалардан сыпаты. Тақваның бірінші екен, көрбөгенге ишенесің. Намазыңды оқисың. Ва мимма разақнахум юнфиқун. Біз берген нәрселерді Аллах жолында қайырымдылық қылғандар. Ва мимма разақнахум. Аллах сілерге рызық қылып берген. Сен қиындығынан, ақылдығынан тапқан жоқ. Аллах саға берген нәрсені Аллах разылық жолына іштеткендер. Валлазина юъминуна бима унзила илейк. Ей Мұхаммад, саға түшкен Құранға ишенгендер. Ва ма унзила мин қаблик. Сеннен мұрдағы Иса, Муса пайғамбарларға түшкен кітаптерге ишенгендер. Ва бил ахиратихум юқинун. Алар ақиретке азыр көріп тұрғандай ишенеді. Ақиреттің да бұл дүние сияқты шындығына ишенгендер деп 3-4 аятты оқығаннан кейін мен Құрандың кемшілігін табам десем, Құрандың қарама қаршы болған нәрсесін тауып өмірімді шуға арнайым десем, Құрандың бірінші аяттары еле мені дуэлге шақырған сияқты, бұл шек жоқ Алладан. Егер сен шынық Алладан қорсаң, бұл Құран бір ғана Мұхаммадқа емес, Мұхаммадтан мұрдағы нәрселерді тастықтайды. Титреп Құранды оқи баштайды. Жүрегі әр аят оқыған сайын жиби баштайды. Құранды іздеп қараса, Құранда Мариям деген сүре тұрады. Дейді, бұл Мұхаммад ұшындай данышман, ақылды болып тұр дейді. Бізді Светая Мария, Мариям жөнінде жазып, біз христиандарды өзінің диніне шақырмақшы дейді. Мариям деген сүре тұрауы дейді. Мұхаммад деген Мариямды жазған болса, Құрандың ішінде өзінің сүйікті аялы жөнінде де, же қызы жөнінде бір сүре бар дейді. Нені іздейді? Айша деген сүрені іздейді, жоқ. Хадича деген сүрені іздейді, жоқ. Фатима деген сүрені іздейді, жоқ. Анан Мариям. Біз ұйық Мариям деген Мариям ене жөнінде сөйлесе, Мариям сүресін оқиыншы дейді. Мариям сүресін оқи тұрған болса, ал Мариям енеміздің қандай ұйықтығы, қандай тазалығы, Мариям ененің қандай төрегендігі. Иса жөнінде не дейді? Құран-ы Кәрімді қалай 25 жерде Иса алейхиссалам жөнінде мәселе келеді. Иса алейхиссаламдың қандай ұлы пайғамбар екендігі жөнінде. Иса бұл Мариямның баласы жөнінде. Иса алейхиссаламдың қандай иманға, исламға шақырғандығын, ал қандай тірі асманға көтерілгендігін, қияматқа шейін ақыр заманда қайра түшіп Мұхаммад алейхиссалам үмметі болусын. Иса алейхиссалам жөнінде 25 жерде айтылыптыр. Мұхаммад өзіні қанша жазыптыр дейді. Егер Иса жөнінде 25 жерде айтыла тұрған болса, Мұхаммад алейхиссалам жөнінде қанша сөз бар дейді. Құран болғаны Мұхаммад алейхиссалам 5 жерде келген. Қанша? 5 есе көп келген Иса пайғамбар жөнінде мәселе. Андан кейін Құранды қармап тұрып, Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Гуелік білем Аллах жалғыз. Жана гуелік білем Мұхаммад алейхиссалам Аллах Тааланың құлы, жана елшісі деп иманды қабыл алады. Бүгінгі күндерде Эр-Рияд шаарында, Саудияның Борбор шаарында, ислам изилдөө борборунда жана башка университетте лекция окуп жүрөт. Мусулман иманга, исламга чакырган өтө бир чоң үгүт насаатчы. Урматтуу мусулман бир туган. Иннама яхша мин ибадихи ал-улама. Аллах Куранда айтат, албетте Аллах Тааладан Аллах каалагандай коркот кимдер? Илимдүүлөр. Чыныгы илим Аллах Тааланын барлыгына, бийлигине алып барат. Эгер инсаф менен илим изилдесең. Анан урматтуу мусулман бир туган, башка дин өкүлдөрү ошондой чоң христиан окумуштуулары иманды, исламды кабыл алып атса, biz өзі мұсылман болып, ата тегі мұсылман, исламда жүрген мұсылмандарға кичине ескертіп өмақсақ, қапа олышады. Бізді Афганистанға алып барабы деп.
Кереметтүү Куран илимге чакырат. Афганистанга бар дебейт. Жараткан Аллах Таалаңды тааны дейт. Kur'an-ı Kerim'de 375 yerde ilim bilimge çakırat. Allah hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun. Bilgenler menen bilmegenler teң mi deydi? Bilimdүү menen bilimsiz teң mi deydi? Kur'an'daki en birinci düşkön ayat kaysı? Ha? Ne degen söz? Oku degen söz. Elestet Peygamber Aleyhisselam 40 yaşında jetim törelgen. Atanın jıtın jıttagan emes. 40 yaşka çeyин бұл елді қандай башқарам? Қанты bir жарықтыққа шығам? Бұл зұлымдан, парақордықтан, жемқорлықтан, күшті күшсізді қинағандан, қыздарды тіреулей көмген бұл жапайы инсандарды қантып тура бағытқа баштайым деп Хира үңкіріне шығып ой жүгіртеді. Ой жүгірту ибадат бұл. Не екен? Ақылды іштету ибадат бұл. Аллах Таала 40 yaşında oylanıp ünkürde жатса, Cebrail Aleyhisselam kelip ne deydi? İkra, oku deydi. Ey Muhammed, sen eldi başkaruunu kağlaysın mı? Eldi bul tuңguyuqtan, imansızlık karangılan jaraka çıkargın kelebi? İkra, oku deydi. Ma ana biqari. Men okudu bilbeymin deydi. Cebrail Aleyhisselam oyğu emes eken, uktap жатқан emes eken, bul tuş emes eken bildiriu üçün bekem kısıp kucaqtaydı dagın. Koy verip, ikra, oku deydi. Uktay turgan zaman büttü deydi. Töşekte jatуу büttü deydi. Elingdi jarıkka çıgaram deseng, önügem deseng, turgun emi deydi. Töşekte jata turgan kezmez. Üçüncü yolu bekem, ikra bismi rabbikellezi halak. Jaratkan Allah'ın ismi menen oku. Halakal insane min alak. İnsandı uyugan, elenip turgan kandan jarattı. Kaysı uyugan kan? Enenin jatınına bargan erkektin uruğu jöndödü. Bugün medisina izildese, oşo kanday uyup, enenin matkasında jabışıp turат. İqra bismi rabbikellezi halak, halakal insane min alak. İqra oku. Ve rabbukel ekram, ellezi alleme bil kalem. Al insandı kalem menen жазууду үйröttü. Allemel insane ma lem ya'lem. İnsandı bilbegen nerselerdi үйrötkön, Allah'ın atı menen oku dedi. Eme suroo. Paygambar mektepke bargan bolboso, alifbetin bilgen bolboso, alifbe okugan bolboso, emne üçün Cebrail kelip oku dep atat? Al жазууду билсе каяктан окуйт? Айтты го өзү. Ma ana biqari, men okudu bilbeyim dedi. Bette oku degeni jaratılışka oku degen söz. Bul jaratılışta Allah Taala'nın kitabı, bunu akıl menen okuysun. Asman menen жердин жаралышы, keçe menen күндүзүн алмаштырып туруусу. Ошондуктан да Аллах Табарак арабтарга иманга чакырган кезде, Кудайдын барлыгына билге ишен эле деген жок. Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat. Минип жүргөн төөгүңдү карабайсыңбы кандай жаралган? Адамдын көзүнө кум кирсе, чөлдө төөнүн көздөрү сакталган. Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat. Wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at. Asmandын көтөрүлгөнүнө ой жүгүртпөйсүңбү? Wa ila al-jibali kayfa nusibat. Жерге казык болуп кагылган тоолорго ой жүгүртпөйсүңбү? Wa ila al-ardi kayfa sutihat. Арсыңарга төшөлгөн, чегини көрө албаган жер кандай төшөлгөн? Буга ой жүгүртпөйсүңбү? Жердин ичинде кандай эмелер? Ошондуктан жөнөкөй араби, бедуин мал кайтарып чөлдө жүргөн келет дагын төөнүн корголун карбап мындай дейт. Al-ba'ru yadullu alal-ba'ir. Манау коргол төөнүн бар экенине далил дейт. Корголду көрсөң бар дейсиңби? Койдун корголун көрсөң бетте кой бар экен дейсиң. Уйдун тезегин көрсөң уй бар экен дейсиң, туурабы? Ал кармап туруп айтат: Al-ba'ru yadullu alal-ba'ir. Мо төөнүн бар экенине далил дейт. Wal-asaru yadullu alal-masir. Манау из бир басуучунун басып өткөнүнө далил дейт. Кара, жөнөкөй коргол төөгө далил болсо, бирөөдүн изи адамдын өткөнүнө далил болсо, сутумсуз көтөрүлгөн асмандар, казык болгон тоолор, төшөлгөн жерлер, мунучу жаратуучу бар Аллага далил эмеспи дейт. Буга ишенбейсиңби? Бир ийне дагы устасыз жаралабы? Ийненин да устасы болсо, сен өзүңдү өзүң жараттыңбы? Seni жараткан Аллах жокпу? Акылың менен Алланы тааны дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым,
Маселе мен айта турган маселем башка бир тема эди. Мен бирок Facebook'ta Abdüşkür Hacı bizdi Afganistanга sen Afganistandan betersin ошо жазып атсаң, окууну билбесең. Ой жүгүртпөсөң. Senin жашоодо гамың, курсагың кантип тойгозом? Элестетсең мында эми, элестетип көр да. Мен таң калам да, түнү менен саат 12-ни күтүп, айнегин ачып, жаңы жыл келди деп чыгып алып, мен şu күнгөчө атын да билбейм, мен аткандар эмне дейт? Салют дейт, дагы эмне дейт? Фейерверкпи, мерверкпи. Акчаларыңды ошентип сарптап, анан өзүңчө түнү менен жаңы жыл тососун, музыка угасындарын жумага келип алып Кудай Тааладан сурайт, ишиме ийгилик бер деп. 12 saat murda kim eleng? Anan uşunu aytsa açı ычындыкта. Капа болосуңбу? Көбүң сөз эсин табат. Атасы бата бер десе, жараткан Аллахым бала чакама, урпагыма иман бергин, адал рызкы бергин, туура багыт бергин, жакшыга жанаштыр, жамандан адаш деп бата бере албайт дагы. Рюмканы кармалып тос айтканды билет да, кыйын болуп. Сизден болсун десе анса туруп алып, замзам ичип аткандай туруп алганычы. Замзамды туруп ичет да. Дагы беркилер таза берилип, онун дуасыга амин дегендей таза ошонун оозуна карайт. Жылдай эскертип коем, арак ичкендер, мен өмүрүмдө Кудайыма шүгүр бир тамчысын көргөн эмесмин. Allah'ım benim urpağıma da bunun tamçısını körsetmesin. Em içkenler mında içet. Allah sıyla bergen akılımdı jogotu üçün. Adaldan tapkan akçamdı aramga işleti üçün. Baldarıma jaman үлgü bolu üçün. Adamdık sıfattan hayvandıkka düşü üçün. Köçöge çıkıp elge şermendi olup üçün. Adam emez hayvan bolu üçün. Жүрөгүмдө imandı hu Allah degen hudu çıkarıp taşla şunda jutsaң жарашат. Урматтуу мусулман бир тууган. О, жумага келдин, кыйраттың, машалла. Аллах Таала береке берсин. Biraz ой жүгүртпөйсүңбү? Анан ачуу чындыкты айтса, бизди Афганистан калып баратат деп. Сен Афгандан да артта калгансың, ойлонбойсуңбу? Дагы бир ачуу чындык көп айтып жүрдүм. Ушуну мен сөзүмдү аяктайм. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн жумуш деле жок. 5 мүнөт убактыңызды алса эч эмеси жок. Муну көп айтып жүрдүм, көп ойлонгула. Ойгонгула. Bir diykan aksakal özünün ülüşüne barıp eşegin baylayın dese cipti unutup koyup duruydu. Eşegin baylay albay koşuna danışman aksakal gibi ata eşektin cibini unutup koyupun. Arkan berseniz eşegimdi baylap koyup jerime işte diykançılım kılayın dese balam eşekte cip ne gerek? Bu öz eşek bolsa. Bunun akılı yok. Kalpele tartıp silken bol. Kalpele julkulaganda daraka baylamış bolun turuyor etiptir. Danışman aksakaldın ukkan diykan kelipti da eşekti baspaysın beri. Jıl dep tartmış bola daraka baylap koyuptur. Keçke turuyor etiptir. Keçke jumuşun kılıp onçamca çöp çarpı taşlap koyutken. Keçinde anan asırdan keyin uyga jönöйүн деп eşeke orgon çöptörün başkasını julup alıp jönöйүн dese eşek basbaydı eken. Tepkileyip basbaydı, urgulayıp çapkılayıp basbaydı. Aksakal kelip turuyor, bu eşek basbay koydu go dese. Çeştin mi dese. Baylagan jok mu? Jip jok go deptir. Jip bolbasa sen baylamış bolbodun mu deptir. Emi çeçmiş bol deptir. Anan kalpele kelip çeçken bolup anan jipti taşlap ursa, kıdıngda uyga jönөп kalıptır. Men aytayын деген маселе 70 жыл мурдагы идея силерди ошентип эле байлап койгон. O komünistik partiyadan çeçilgenimizge 30 yıl oldu. Al jip yok. Kudungda öyle meşitke kile öyle. Kudaydı tanıp kulçuluk kıla öyle. Dağı ele tosayta öyle özbe. Dağı ele baylanıp durabız. Bir deme deseler. Acike deydi biz sayızın uağında tarbiya görüp kaldık dedi. Men dele sayızın uağında tarbiya gördüm. Men 83 yıl mektep büttüm. Sayızın uağında 86-88 armiyada служит ettim. Ошондо да мен тамагын жебейм, бу чочкойн эт десем эч ким мени мажбурлаган эмес. Ал шылтоо ал.
Егемендүүлүк алганыбызга 30 жыл болду. Келгиле. Дагы эле байланып ошону шылтоо кылып эми. Кээ бир могу жаштар өзүнүн атасын айта албайт. Башкасын айта албайт. Бирдеме деселер ушу союзду айтат да. Эми биз дейт бир кудайсыздык убадым. Анан сүйлөшүп келсең, ар бир үчүнчүсү айтат, менин тайтам дейт, ушундай алым болгон экен дейт, молдо болуптур дейт. Дем салганда сууду кайтарып берет экен дейт. Сен ошо тайтанын небереси болсоң, сен сууду кайтарбай эле кой. Ошо суу менен дарат алганды үйрөн. Бирөөсү айтат, менин чоң атам дейт. Чоң атамдын атасы дейт, жөө ажыга барып кетти. Ажыга барбай эле кой, сен мечитке келчи сен. Анан сыймыктана сурабы? Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана мa'ал абрар бирахматика я архамар рахим.